Tibaivek ole tun tum chu Europe ram sang te khovelin asian na te I han soi don ti ang khonga in like le subscribe khamin lau me sak chau don nya Europe a hian ram somli paruka oma chung te chu Netherlands ram hi phekhok thing siam le an windmill hi an lar pui le an khopui chu Amsterdam ani Andorra hian ram dang poisa France le Spain poisa an hmanga an khopui chu Andorra La Villa ani Greece hi chu 5th century BC hunlaya an din Acropolis of Athens an lar pui le an khopui chu Athens ani Serbia ram hi chu Christian na hi sakhwa apom hasaber tu te an ni a Europe rama mishing ta na chen na hun thaber angai ani an khopui chu Belgrade ani Germany hi chuan an biar siam khun lar pui hle an khopui chu Berlin Switzerland chu Swiss cheese hi an lar pui hle an khopui chu Bern ani Slovakia hi chu khovela ke sel tam na ber hmun ani a an khopui chu Bratislava Belgium hi chuan chocolate hi an lar pui hle NATO headquarter omna ani a tin European Parliament headquarter omna ani bok an khopui chu Brussels ani Romania hi khovela building in rit ber le khovela kongmoi ber omna ani an khopui chu Bucharest ani Hungary hi Europa thermal spring nga ber ani a an khopui chu Budapest Moldova ram hi chu Zusiam thiam lama hian an lar hle a an khopui chu Chisinau ani Denmark hi chu an ram flag hi khovela flag upa ber ni a hriat ani kin bong hute hi an nei than hle bok an khopui chu Copenhagen ani Ireland ram hi khovela alu eina saber ram an ni a an khopui chu Dublin Finland hi khovela education system thaber le changkang ber nei ram an ni a tin an boruak hi khovela athiang hlim ber angai ani Christmas putar po hi an ram atanga chuak nia hriat ani an khopui chu Helsinki ani Ukraine hi chu 11th century hunlaya mi Saint Sophia Cathedral le an hmanlai khopui hlui Chersonesas hi an lar pui hle tin Russia ti lawa East Europa ramlian ber ani an khopui chu Kiev ani Portugal chu Europa ram upa ber ani a football hi an lar pui hle manlai chuan khovela ram hunza somnga an opchin an khopui chu Lisbon ani Slovenia hi chu pukhlui le zaw tak an nei hi an lar pui hle an khopui chu Ljubljana ani United Kingdom hi chuan an lal chung kwa le London Bridge hi an lar pui hle an khopui chu London ani Luxembourg hi chu tunhma chuan an steel siama wangin an lar thin hle tunhua chuan Europa Investment Management chakber an ni le hi an lar pui hle an khopui chu Luxembourg ani Spain ram hi chu football le an bullfighter ho hi an lar pui hle an khopui chu Madrid ani Belarus hi chu lungs of Europe ti a ko ani thina a chan chu an rainforest nga wang hi ani an khopui chu Minsk ani Monaco hi Europa billionaire omtamna ani a Monaco a cheng za somthum pani hi billionaire ani abak chu millionaire le awan tlang chin ani a khopui chu Monaco ani Russia ram hi chu an ziak mi ho khu an lar pui hle ballet dancing phei chu khovela atnam anga thiam berangai an ni an khopui chu Moscow ani Cyprus hi archaeological park le an hmanlai khopui hlui ho khu an lar pui hle an khopui chu Nicosia ani Greenland hi khovela island lian ber ani a an glacier ho
hi an lar pui hle an khopui chu Nuuk ani. Norway hi chu land of the midnight sun ti ani thina Vikings hi an lar pui hle khovela electric car or berram an nia an khopui chu Oslo ani. France ram hi chu Eiffel Tower hi an lar pui hle an khopui chu Paris ani. Montenegro hi chu Malaya English thuziak tular Lord Byron apian na le seilen na hmun ani an khopui chu Podgorica ani. Czech Republic hi chu biar an in na sathi an lar pui hle an khopui chu Prague ani a Prague a an lal in ku an lar pui hle tin khovela unemployment rate nei hniam ber ani a 2.2% chi an nei. Iceland ram hi chu vur tlang lian pui an nei le tlang kang an nei khu an lar pui hle land of fire and ice an ti pha khovela nam hming nei lo om te zinga mi an ni a an khopui chu Reykjavik ani. Latvia ram hi chuan an waterfalls hi an lar pui hle tin jeans hi an hmu chwa ani bok an khopui hi Riga ani. Italy hi chu an hman lai thil tam taka wang le an asiam thiama wang ten an lar hle an khopui chu Rome ani. San Marino hi chu khovela Republic upaber an ni a an ram hi kilometer somruk bial chau ani chung hian kumtin 3 million chuang tlo tu an nei zia an khopui chu San Marino ani. Bosnia and Herzegovina hi chu sumdon na hmun ani a khovela Muslim le Christian te in ngei taka hun khata an omkhom theina ani a an khopui chu Sarajevo ani. North Macedonia ram hi chu Isua an khen be na cross call tu te an ni a Mother Teresa po kha Macedonia apiang ani. Thisen chuak lawa independent swal chuak theiram an ni bok an lo ro pui to ngai to in alphabet si an lo la nei mi alawa Greek ho alphabet an trom ve mai an khopui chu Skopje ani. Bulgaria ho hi chu an musician le opera singer ho hi an lar pui hle an khopui chu Sofia ani. Sweden hi tunlai music ngai thak na pui ber Spotify siam chhuana ram ani a tin North Korea hian Sweden laka hian 2.7 billion an ba an khopui chu Stockholm sani. Estonia ram hi chu za asom nga hi thingmun ani a Christian za som kwa an ombok an khopui chu Ravel ani. Albania hi an ramtet ngai to hian thlai chi sang sangthum zani somnga la yan neya an lar pui hle an khopui chu Tirana ani. Liechtenstein hian airport le longchol na an nei lawa an khopuya po hian in sang rukba ka omlo chuti chung chuan an ram hi GDP nei sang berdot tu an ni a an mi van tlang hian US dollar noi khat sing ruk sanga zani somriat lalu tangai an ni khovela mi pui oma chuta ram house saber an ni an khopui chu video Malta ram hi movies ami tu an sut na hun der thina ni a an khopui chu Valletta ani. Holy See hi Roman Catholic hun pui ani a an khopui chu Vatican City ani. Austria ram hi chuan an lal in le an hman lai building ho hi an lar pui hle an khopui chu Vienna ani. Lithuania hi ram hi chu Ramzol Chatak ani a dilin a hwal vel ramani an khopui chu Vilnius ani. Poland ram hi chu an lal in hlui le an museum te hi an lar pui hle an khopui chu Warsaw ani. Croatia hi chu Game of Thrones chan na mun kha ani a hi an lar pui hle an khopui chu Zagreb ani. Ole khati zong kha tun tuma karun ti chwa thei chu ni a ni man nuam mut tui mang tra vek ole